Hej ljudi, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ću se ja pakirati za more, sebe i Davida, a suprug će se valjda znati sam spakirati. I ja sam danas pola dana provela u snimanju, pola dana u vježbanju, pola dana u kafenisanju i tak. Svemu ostalom samo ne u pakiranju. Naravno, jedino što sam napravila je bilo da sam otišla u trgovinu i kupila sam nam neke gricke za put i vodu. A sve ostalo me još čeka i naravno da sam ja odlučila još i snimati, sve si to dodatno zakomplicirati jer budimo iskreni, nemam pojma što radim, prvi puta se zapravo spremam za put sa bebom, nisam još nikad, nisam 100% sigurna uopće što želim ponijeti što ne, a opet idemo samo na 5 dana, tako da ne treba mi jako puno toga i kontam da ćemo se snaći tipa i bez kadice i bez podloge za previjanje. Pa još uvijek oko nekih stvari dumam, razmišljam da li da nosim onaj twist shake aparat 601 za kašice ili ne, ali vidjet ćete vjerojatno do kraja videa što ću na kraju spakirati, a što ne. Vi mi dolje u komentarima recite kada ste vi prvi puta vodili svoju bebu na more. Ili dijete, dobro, koje su već malo veće. A ja ću krenuti zapravo sa Davidovim stvarima. Idem sada tamo kod njega u sobu i izvući ću, pošto ćemo biti 5 dana, znači jedno 10 outfita za dan i 5 pidžamica, to je sve skupa 15 outfita, a 3 po danu, to bi mu trebalo biti više nego dovoljno. Odnosno, možda ću još jedan ekstra spakirati, ali to je broj puta koliko on jede i toliko puta se u biti zaprlja. Vrijeme će biti nekako oko 20 do 25 stupnjeva. Tako da vidjet ću što ću mu zapravo spakirati. Nisam ni kofere još spustila. To će, mislim, suprug kad dođe doma. Meni je bitno samo da pripremim te neke stvari koje želim ponijeti. Složit ću ih gore na komodu. Pa ništa, ajmo napokon na posao. Sada dok snimamo ovaj voiceover mi smo već na moru, pa sam vam samo htjela reći da je zapravo super dobro došlo što sam mu ponijela dobar miks svega, i kratkog i dugačkog, i jaknice i kapice i štramplice i tanje čarapice i deblje i cipelice, jer vrijeme je skroz promjenjivo. Znači jutros je bilo vruće, skuhali smo se, bili smo u kratkima, onda je popodne pala kiša i jako je zahladilo i stvarno nam je onak sve bilo potrebno. I što se tiče ovih ostalih stvari, ja sad tu nisam nešto detaljno pričala dok sam snimala ovaj video, ali nisam nosila onaj twist shake aparat, zato što imamo tu neki blender, kuhamo mu ovako u ovim normalnim posudama i izblendamo. Isto tako kadica bi nam jako dobro došla, tako da smo odmah isti dan kad smo došli išli ju kupit i uzeli smo neku onako najobičniju tu nekoj lokalnoj trgovini. I ova podloga za preslačenje, to nam, evo, na primjer, baš nije trebalo. Ja njega i ovdje okupam u kupatilu i stavim ga na perilicu. Onako mama ima, ako neku preslaku gore, ja stavim njegov ručnik i podlogu, onu običnu jednokratnu i gotovo. Tako da, eto, to nam, na primjer, nije trebalo i taj aparat, ali kadica bi nam jako dobro došla da smo ponijeli. Ali ona jako puno mjesta zauzima, tako da razmišljam, mislim sad je gotovo, kupili smo za tu, ali ako eventualno budemo negdje dalje išli, onda ću vjerojatno uzeti ili ono twist shake ili stoke, ono što se sklopi, tako da je to zgodno. Ja sam robicu odvojila koliko toliko, moram još malo prepegla prije nego što budem stavila u kofer. Idem sad ovdje uzeti nosiljku koju ćemo vjerojatno sad na moru da im prvi puta upotrijebiti. I moram ponijeti ogradicu za Kinderbet. Izvukla sam sad i ovu Nuna Cuddle nosiljku koju mi još nismo ni isprobali. Nadam se da će bolje biti u tome, da možemo ići u neke šetnje i onako malo na neka planinarenja. Pripremit ću mu tamo hranu. Kupila sam nešto gotovih kašica. Zapravo idemo tamo i pa ću vam pokazati što imam od grickalica. I kao prvo isprike na neredu i isprike na poprilično lošem osvjetljenju. Ne da mi se sad baš tu sve palit. Uzela sam nam vodu. Ovdje ima D3 kapi, ovaj infantrini, ovi moji dodaci prehrani, proteini, ali neću ovo sve nositi, moram staviti nešto manje. Ovdje sam uzela ovu jednu kremu za guzu ekstra i ovo sam nam uzela za griskanje, meni i suprugu. Ovo je nut i fruit mix sa brusnicama, a ovo je sa grožđicama i s nekim komadićima čokolade, tako nešto.
Tu sam ja izvadila jedan, već sam krenula jest, ali nisam pojela, ništa sam probala. I na vidio se u sobi njegove, sad će dopuzati ovamo sigurno. Ja ću sebi za onako po putu ponijeti banane i ove smutije iz Lidla. Ovo je ananas, banana, kokos. Ovo je jagoda i banana, još ima neko voće. Uzela sam još jedan naranđasti. Mislim da će mi to biti dovoljno, ako ne ukrašću mu sendvič. Njemu sam uzela isto zemljičke i neku salamu. Ovu čajnu pa ću napraviti s time nešto. Kažem, vodu imamo. Moram uzeti ovu posudu sa hranom, vodu pripremiti, kašice, idem kašice odmah donijeti isto vamo. Ove sam kašice uzela za Davida iz Lidla. Ovo je jabuka, kruška, borovnica i malina. A ovo je jabuka, kruška, aronija i jagoda. Uglavnom on voli ove kašice, pa će to biti zgodno za put i za taj prvi dan kad budemo došli tamo. Imamo mi tamo i DM i Lidl i sve, tako da neću nositi ničeg previše. Moram spakirati još vlaže maramice i pelene i kažem to osnovno za hranu, ali moram još danas jest. Pa neću baš ono spremit. I uglavnom ovo sam tu ja onako grupirala jer sam znala da se moram pakirati, pa nisam to spremala nigdje dalje. I ovo je jednom svekrova donijela kad je išao u Bosnu, neki žele i dobro, već sam se upočela da istekao rok trajanja, ali nije do iduće godine. Pa sam ja sad to sipala tamo kao prijateljica mi je bila na kavi, ali nismo naravno to pojele. Tako da... imam tu četkice, uloške, pastu i to je manje više to. I idemo sada u sobu da ja odaberem što ću ja nositi. Danas su mi stigle neke super haljine sa Bautiju, tako da to svakako nosim. Možda ću ih tamo malo i uslikati za onaj haul. 29. će biti haul. Znate šta, ja sam se skužila zapravo da nijedna haljina nije oprana, tako da ja to neću sigurno tamo nositi, a da ih nosim samo radi nekih slika, ne mogu to napraviti tu kad se vratim. Tako da i sve spremam negdje dalje da mi ne smetaju. I need a girl that can ride for me. Wanna lock down and shine with me. Don't you know you don't have to try with me. Gonna let go, yeah. I'm gonna let go, gonna keep you control, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Take your time, go slow with me. I want somebody to grow with me. Don't you know, ain't nobody stopping us. Gonna let go, yeah. I'm gonna let go, gonna give you control, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah.
sam sve Davidove stvari srolala i to je stvarno baš dobro isfunkcioniralo u ovom najmanjem koferu i sve je lijepo stalo i nije ništa bilo pogužvano kad sam sada, tu mu trebala obući i složila sam sve stvari ovako koje idu u auto jedno na drugo da suprug može to odnijeti i odmah sam pripremila i onu smeđu torbu koju uvijek nosim sa sobom, izvadila sam sve ono što mi neće biti potrebno i nadopunila sam neke stvari koje su mi bile pri kraju, stavila još malo ekstra pelena i one stvari, kažem, koje mi u autu baš trebaju biti pri ruci i uzela sam onu crnu Tiba Email torbu koja je bila kao za potres ili slučaj neke katastrofe i to mi je dosta dobro došlo jer je unutra već bilo onako paketića sa proizvodima za osobnu higijenu njegovu i za onako sa lijekovima, s onim svim za nos i slično, pa sam ja tu samo stavila još dodatno ovu njegovu hranu pa ćemo to onda imati cijelo vrijeme dok smo tu na moru. Evo ja sam spremala Davidove stvari, sada moram svoje. I upravo sam se sjetila da moram ponijeti onak stvari za osobnu higijenu i šminku i... Ok, imam najveći kofer, definitivno, tako da neće biti problem, trebalo bi sve stati. Pa idemo se baciti na posao, prvo ću složiti ovu odjeću, cipele, a onda ću malo raskrčiti ovaj tu stol jer tu su mene haljine koje na kraju neću nositi. Iako razmišljam možda da onu žutu barem ponesem pa ću ju oprati, to će se brzo osušiti. Mislim, imam ja tamo sve što mi treba, tako da mislim da ću nju ipak staviti, ali baš bih htjela obući barem jedan put. Ništa, idem. Ovdje se već definitivno vidi da nisam imala ni strpljenja, ni volje, samo sam htjela ovo što prije popakirati. Nisam ništa posebno slagala, rolala, samo sam složila. Mislim, znala sam da ne moram nešto previše voditi računa, jer će mi sve stati, nisam imala nešto puno stvari. Uzela sam si 2 traperice, 2 trenerke, tajice za vježbanje, jaknicu, vestu, te 2-3 haljine i manje više to je to. Nisam, kažem, previše ništa krcala, imam... Ovdje stavila sam starke balerinke, jedne sandale na punu petu i jedne niske sandale. A od šminke sam uzela svoju kremu za lice, one korektore, onu paletu koju ja samo sad koristim sa rumenilom i highlighterom i tako tim stvarima. I ove tu proizvodi, ovi Elansil, to vam je nešto novo protiv celulita što pomaže u borbi i imat ćemo darivanje uskoro, zato imam tu više komada. Ja sam tek počela sa uporabom pa sam ponijela svoj primjerak odmah i na more. I stavila sam naravno dezić i četku i tako to, ali nisam nosila gelove za tuširanje i šampone jer ja to zapravo imam na moru. Evo ljudi, ja sam napokon gotova i vrijeme za tuširanje. Nemam pojma iskreno kako je ovaj video ispao, hoće li biti imalo zanimljiv ili ne, nisam imala vremena ništa previše pričati ni pokazivati vam detaljno. Ali nadam se da će biti koliko toliko zanimljiv. Ja idem sada spremiti kameru i ovo sve što tu imam ispred sebe u kofer, zato što snimat ću vam malo i na moru. Hvala vam puno što ste gledali, osobito ako ste došli i do samog kraja i vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!